Muthunguko wa muthia wa mashindano ma 4x4 challenge na maria makuruhanagia ngari nene cia 4x4 kimera giki ukahurwo mwaki muthia wa kiumia giki kaunti ya Kajiado na kuria makiria ma matereba 20 meyandikithitie gukanyita itemi mashindano-ini maya. Mashindano maya magayanitio ikundi-ini ithatu na kuria namba imwe 2 na 3 o gikundi agakorwo akiamukira kiheo thengia ya ikeno mama iria cihaririirio. Aria meyandikithitie aria magatengera riu weekend ino twina ndereba 13 akwanjiriria twina ndereba 8 aria magakorwo magitengera kirathi gia gatagati kirathi kia njorua riu kiu nikio riu andu maigirite tondu twina ndereba 15. Mwena-ini wake Harithuku uria ugakorwo ari muthurimi munene wa ngari ni atariirie mamwe ma maundu maria ngari cibatie gukorwo cithondekete mbere ya mashindano maya niguo gutigirira ati ugaciru wa atwarithia oro undu umwe na eroreri-ini wa tafarirwo. I will also be checking the safety aspect of the vehicle. See that it has safety belts. I will only allow the driver and navigator in the vehicle. I don't want any other people in the car. Kugina kuonia ati Titus Koech niwe muhotani wa kimanjika gia ciringi milioni 5.4 thutha wa kuigirira na kambuni ya wigithia ya Bet Yetu igongona riria ritafaneirio guku mucii wa Nairobi. Titus Koech niwe muhotani wa gatatu kuhotana mbeca nyingi makiria mwaka uyu kambuni-ini ya wigithia ya Bet Yetu mieri 6 kuma James Muriithi kuhotana kimanjika gia ciringi milioni 7. Ngiribotera Kameme TV njitagwo Mwihaki wa Ndugu.